Ha mi ddíreach críoch a chur Dark Souls, agus ha mi san bríon mi éin an ca mu dhéirigh ann. Nam bharúsa se ca chum ma sa harí eichgin an a Dark Souls a haun. Chanán scas cho scanneol sa ha áineach get hae. Chanán scas dí cho ma sa ha an ceol get hae. Ha mi san brín mun cham dhéirigh an a Dark Souls or gása se saola a haun. Ha ráin lech cháirte ann, agus chanéimú chhlachgach ach ha féimeáil agus enamáil. Gus gwyn tíorna nan féimhlach a chur go bás as a dáithe seo, féimid a rís suas thuca agus seasú díreach a bhíalú. Sé rút eicalach a seo, ha gwyn chocuach go rí boss an bí an a Dark Souls, gemme ha lán bhosichin daribh, ha lua, ha láchir agus ha le cumasach. Mar sin ha daribh rí suas ríis, seachad a chláamh mór lascach. Vilú éirí éidis, well, inis te acadrí na bémanin eice a chur seachad orst. Féimid tú seasú anna hin, díreach a bhíalú, I fiachin rís an tucht an cearst a larach san an chláú eice chur seachad. Ma sunugad seo dhéanú, jo choram sár bhuiile thursca. Mururin, well. Is fír hallam seo. Is talam go bhfuil féim agad rís suas gan rút a chud dearach ical orst agus cantain. No. You move. Go ire, chanán mu bhí fás ma Dark Souls a ha an game. Saun mu dhéin I bhí fás ma smach a chumal orst hain a ha. Scríb mi chenne mu chlanchis sin agus Dark Souls ha ceall fan video, agus go hain han cam dhéirigh le gwyn mar bheitafáir imadach dúil an ínsine. Se gemme mi ein féidjin an a Dark Souls, agus mu bhí cumal sochgad. Saun mu bhí marach gin, a cumal orst a dhéanain dúlain a hae. Se sin an ca a stúlia. Dhéag mi imatach turas a bhí a chinrí servacha an é gwyn, an turas a bhuanich mi agus a chud mi críoch Dark Souls cha bé gan rá an chláamh a sear ac am neach go am iad le ma an tapit. Se gan duk mi anal, s gan dhéach mi cumal ma hachgad. Cha mi suas rís a rút a bheith cud ical aram, cha mi éirí éidis. Agus mar an asa ein animal vodjún, mi dhéirigh chain secail seachad aram, scharáir acal. Ach mi hí. Ma chuirt siad raibh a naig de saharne a déchuláidin géplín ag 7 uair an fescad bí mi genu stream Twitch a gluichid Dark Souls i 3. Ha lán fáilte rábh ula, agus ma chuirt a video seo raibh bhí le ma na burigh like, comment, neá foscríb a dhéanamh. Cúmamh aribh a gluiche.